Od pereca rastu djeca. Tako je govorila i moja mama, a to znaju i u firmi Zlatno zrno kraj Varaždina, gdje 65 zaposlenih rade vrhunske perece za vaše fešte. A i tamo je sve počelo zbog mame. Mama je izvadila svoj recept perečeka koji smo svi obožavali kao djeca i krenulo je. Najprije 5 paketića, 10-ak, da danas eto proizvodimo i nekoliko tisuća komada dnevno. Svi vole perece, još se nije rodilo ko ne voli perece. Pereci pašu u svim situacijama, a jedu se uz iće i piće, u slano i slatko, a mnogima je najdraža baš ova slana točkica. No tu je još jedna tajna. Naš perec ne sadrži vodu jer ne bi bio toliko ukusan i hrskav. Osim pereca, ovdje se još proizvodi kruh, pecivo, lisnato pecivo, kolači i torte, a sve to čeka vas u najbližem Sparu. Kupite naše perece u Sparu, jer kad ih jednom probate, nećete ih zaboraviti. Da, domaće. Spar, Interspar.